ورجعت معاكم تاني بعد ما خلصت سطر اللي هو الواقف ده زي ما قلت لكم. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا على كل قطعه سطر التثبيت اللي هو اول حاجه سطر تثبيت الخرزه على الاكريليك، وبعد كده الخرزه اللي من جوه عملنا عليها سطر واقف اهي بالشكل ده كده، تمام. وبعد كده الخرزه اللي بره دي عملنا عليها سطر ايه نازل لتحت، هيبقى ده شكلها اهو. لو انتوا برضو حابين تسيبوا شكلها كده تمام، لو انتوا حبيتوا تضيفوا اللمسه اللي انا ضفتها هنا برضو مفيش مشكله، تكملوا معايا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا هنا دخلت ايه سطر باللولي اللي هو الذهبي ده مقاس 4، دخلته كده ما بين الخرزه والتانيه في سطر واحد بس اهو، تمام. ده شكلها اهي. دي كده القطعه مقاس 20 ودي مقاس 15، وعملت كمان اللي هي الكبيرة خالص مقاس 25 زي ما انتوا شايفين كده. خلاص يلا بينا بقى ايه نشوف دلوقتي اخر سطر هنعمله ازاي مع بعض، ونشوف كمان تركيب الشيالة هيبقى ازاي. بصوا الاول احنا هنركب الشيالة مع بعض تمام، بحيث اللي عايز يكمل الفيديو بعد كده ويشوف في سطر اللي هو الخرز الذهبي ده تمام، اللي مش حابب يشوفه يبقى خلاص هو ايه كده شاف اللي هو عايزه وخلاص. اول حاجه انا عندي الثلاث قطع خلاص جاهزين اهم، وعندي العمود اهو زي ما انتم شايفين عباره عن 3 قطع برده، وبيجي معاه ايه بيجي معاه الجلد زي ما قلت لكم بتاعته اهي مع المسمار ده. هعمل ايه؟ هروح جايبه المسمار بتاعي كده اهو، هبتدي احط فيه اللي هي ايه الحديده اللي هي الفضه اللي زيه دي كده اهي، احطها فيه. وبعد كده هجيب جلده واروح برده ايه مدخلاها كده، هزقها لتحت. يبقى اول حاجه المسمار، بعد كده الحديده ده اللي هي الفضه دي اللي شبه نفس اللون، وبعد كده بحط جلده واجي كده على اخر طبقه من تحت اروح مدخله فيها ايه اهو المسمار كده خلاص، واروح ماسكاه بايدي عشان لو سبت ايدي هيقع مني. خلاص اروح جايبه جلده كمان، ركزوا كويس قوي، اروح جايبه جلده كمان اروح حطاها بنزلها لتحت كده بايدي اهو، واروح جايبه بقى ايه جايبه عمود، جايبه جزء من العمود كده واروح ايه حطاه. بصوا بيبقى هو ايه ليه فتحه كده من جوه، تمام. اروح جايبه كده وافضل ايه الف اربط بقى فيه. اهم حاجه ببقى ماسكه المسمار بايدي من تحت اهو كده، وبايدي من فوق بتلف العمود اهو، بلف كويس قوي. وفي الاخر خالص بروح جايبه المفك صليبه واروح حاطاه هنا وايه ادوس عليه كمان سنه اهو. ده اول جزء خلاص. بعد كده بعمل ايه؟ بروح جايبه جلده، اروح حطاها كده، واروح جايبه طبق اللي هي ايه مقاس 20 دي، واروح حطاها، واروح جايبه جلده تاني، بحيث ان الجلده البيضه دي بتبقى واحده قبل ما احط الطبقه وواحده بعد ما احط الطبقه اهي كده. خلاص اروح جايبه بقى ايه العمود التاني، الجزء التاني بتاع العمود ده واحطه، همسك بايدي العمود من تحت والايد التانيه من فوق تبدا ان هي تربط العمود كده. خلاص ربطته اهو. هجيب بعد كده ايه اجيب برضو جلده اروح حطاها كده تمام، واروح جايبه بقى اخر طبقه ايه اروح حطاها، واروح حاطه كمان اخر جلده اهي، وبعد كده بروح حاطه اللي هو اخر قطعه دي، وافضل برضو ان انا الف كده واربط. استنوا كده، حاولت اظبط الكادر شويه عشان تبقوا شايفين، بس برضو ايه مش جايه معايا كويس. ما علينا، المهم ان احنا بنبدا نلف كده، نفضل نلف ونخلي بالنا الجزء اللي من فوق ده ما نلفش للاخر خالص، لان احنا لو لفينا للاخر خالص بصوا هيفلت مننا اهو كده. بس خلاص استنوا بقى ايه اوريكم. بصوا بقى هيبقى ده شكلها اهي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله شكلها تحفه. الطبقه الذهبي كمان او السطر الذهبي اللي احنا عملناه شكله حلو قوي قوي فيها.
اهو عامل ميكس كده مع الذهبي اللي في الطبقه، مع كمان الذهبي بتاع العمود. خلاص زي ما انتم شايفين كده اهو. دلوقتي بقى هقول لكم انا عملت السطر الذهبي ده ازاي، خليكم معايا. بصوا انا فكيت اخر طبقه دي عشان اقول لكم بس السطر الذهبي ده انا عملته ازاي. اول حاجه بجيب خيط وببدا ان انا احطه كده في انه صف بقى، تقدروا تحطوا في الجزء اللي انتوا عايزينه. انا هعملها على السطر اللي عند الخرزه اللي بره دي. عند الخرزه اللي بره دي هبتدي ادخل الخيط بتاعي كده، تمام. وشايفين الخرز ده اللي هو بيقولوا عليه تفسيره، ده مقاس 4 تقريبا، ان هو اصغر مقاس، لان في مقاس اكبر منه شويه، لا ده اصغر مقاس، مش عارف مقاس 2 مقاس 4، تمام. المهم يعني ببدا ان انا اخد واحده اهو. بصوا حجمها صغير قوي قوي. حطيت واحده في الخيط بتاعي، وببتدي ان انا اخد الطبقه بتاعتي كده، وابتدي ان انا ادخل الخيط في الخرزه اللي بعدها بالشكل ده كده اهو، تمام. هبتدي اخد طرف الخيط تاني، وهاخد خرزه هدخل فيه خرزه كده اهو، وبعد كده اروح على الخرزه اللي بعدها ادخل الخيط في الخرزه اللي بعدها. بدخل الخيط بتاعي في خرزه واحده بس، تمام. وهفضل كده لحد اخر السطر. بجيب الخيط اروح مدخله فيه خرزه اهي كده، واروح جايه بنفس طرف الخيط ادخله في الخرزه اللي بعدها. الخطوه دي اختياري، لو حابين تعملوها تمام، مش حابين مش مشكله خالص. بحط خرزه وبنفس طرف الخيط بدخل نفس طرف الخيط في الخرزه اللي بعدها، مش اكتر من كده. هكمل السطر ده وارجع لكم تاني نشوف شكل الشياله النهائي، وهقول لكم اخدت قد ايه خرز. خلاص يا جماعه، ده شكل الشياله اهو. بسم الله ما شاء الله، بعد ما خلصت بسم الله ما شاء الله شكلها جميل جدا جدا جدا، تحفه اهي. والسطر كمان اللي احنا عملناه الذهبي ده مديها يعني عامل ماتشنج كده ما بين اللون الذهبي اللي في العمود وفي الخشب، يعني حاجه يعني بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. الشياله كلها على بعضها اخدت 450 جرام لولي CCB، 450 يعني نص كيلو الا حاجه بسيطه خالص، شويه صغيرين. واللولي الذهبي ده يا دوبك حاجه بسيطه خالص برضو، يعني ما تكملش ب5 جنيه لولي اللي هي الذهبي. تكلفتها على بعضها هقول لكم دلوقتي تكلفتها قد ايه وتتباع بكام. بصوا تكلفتها على بعضها، العمود زي ما قلت لكم، العمود بالثلاث طبقات، الخشب 140 جنيه. اللولي اخد زي ما قلت لكم حوالي نص كيلو الا حبه بسيطه، يعني نقدر نقول اللولي انا بجيب النص كيلو ب 150 جنيه، نقدر نقول ان هي اخدت لولي بس ب 140 جنيه، ونحط 20 جنيه خيط يبقى 140 و20 160، وال 140 جنيه اللي هم اللولي، يبقى كده على بعضها كلفت معايا بالظبط بالخيط بالخرز بالخشب بالعمود بكل حاجه، كلفت معايا 300 جنيه. يعني لو انتوا عايزين تبيعوها ب 500 هتبقى حلوه جدا جدا جدا، لو انتوا حابين تبيعوها ب 600 برده مفيش مشكله خالص. انتوا كل واحده تحط السعر اللي هي عايزاه حسب شغلها وحسب مجهودها وحسب المكان اللي هي بتبيع فيه وحسب ما انتوا عايزين، تمام كده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، اتمنى الشياله تكون عجبتكم، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل البونبونيره مع بعض. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.